Okurugirar polisi abantu bakwatanisa nabo nikija kubahwera kurwanisa obuhenda biragiro oburukuraza abantu batabyami. Abantu bakomeye icyo bashimiye gukora nibajya ngo security ne ya polisi nka security netandikira muntu wa burijo utakaragira mu nzu yawe bashimiye kubona polisi yo kubanza mu nzu yawe. Icyo nicyo kubanza ushimiye kubana umanyu utaze egenjo buntagikinga babasa kuntahira kandi ko kurgaho bayiza kutahira bakakwiba abantu bowaza kuza polisi then twisi amanyeje no shangu tugikingire utaza tinkingire Omurukiko rwese rwe community policing abatura bagambire polisi ko abashuma baruko baraza batabyami ahabwo bushumo bweyongiro mu cyangeki bano butistamya aha ina barukora road broker zanyikiro arukunyente z'abantu akwatira jango nesunywe koko n'abantu akuba umuseruzi nango murka silaha n'umukiro cya posha nyumazi rwa mukaga ari umuntu bamudemademire namwe na byaru bifa undi umuntu wa munana nanga gukuri akwatira n'ikingwe ko cyo kuba ni mfunamura kandi bakuretora umusya kandi bakandemanya n'abasirikare bawo hatime mbundi bromsero konko wakoze recho ko namutira umukota haruguru namushaba miliyoni 10 ya yeita Osi Warubindi aina masikongo abatura bakwatanisa na polisi nibija kumaraho ntakimazire eze yindwire kindo mu Rubindi Kashari ine kuba turi ahani mu turi hagati yanyu turi ane imwe tubeine ate kinki manyisa ki ngo mutiyambe icyo tubayambe twantwishirize ibintu binagamba higuraho tebiragiro bya government mu nkora okubarinda nk'abantu bihanga kandi okwehara enkozi abanyabibi konka twatugambira nukurga sazingahi kuko masazingahi twantukera tunywe kare tutahe kare ninga tugargeho. Omurukiko ru polisi bakwatanise n'abatura batireho iteko kukinga amabara hamwe n'amaduka obutarenga shamukaga z'ekiro mwe n'amabara shamukaga tegakora because of insecurity abashumani bengi abemyana benko kwabakwenda amaje abakwiventa abakubaga amatungo nyikiro iyo abonye kino harizwa kubaga itungo ryawo nyikiro nyumushana habaroki abebembezi becyange kibasimire polisi abo kubashomesa amateka tumaziro bwire buringwa zakufuna nk'ikezi nashemerwa mnonga osifitwe terorikiko kandi kikaba kitaka tubahaga mu Rubindi mwe nahora nashemererwa umuganda makuru ubushuma bw'umwana bwerarikiriza abatura umugombora ya Cyabujimbi umurushenyi district kandi abaturana bashaba bebembezi okora nshonge jaho naho abantu abashuma nibarwo mugomboro mutubakoraga hero konka bakoragana n'abantu bashima akwashema abseru twatandra hiyaha hata aho kugira ngo twatana n'abashema hata hariyo groupe ndijo rishema. Ebi bigambirwa mu rukiko rw'abyo kwerinda orwebembirwa bebembeze na polisi ayasinga karuru omubona bamweta Michael Jamba ayiro ruri kuna mukaga wabwa kabiri bamweta Magezi Kago Majoni ayiro ruri 10 numumanya wabwa kashatu bamweta Fred Tumuranye Pascal ayiro ruri 10 numumanya wa kana bamweta Michael Bahari ayiro ruri mushanju uyoje yanjye tenkale kuragamuse abasubanye bikoze bona abanyamushe no kwakumbuza na ati nyira yabasi 13 abo mwani musibe ebyo wagete biri namwe kurani mba mwikiriza ngine cya kitali aho wagete kurugana ari bona ari tagiye 13 kandi kirugi tino bare kure kurwo mugoro ente mubago mukashesha abantu bagirebe ebyo kubaga 12 wacheberenya mu bashanga yabaje gwikigwire so mwikirize nkakanso time yo kubaga abarwe baruha nko kutukora handi abarwe baruha iyo wa veterinary hajire yanirwa outside district ninga ya LC1 yabe iguzibu umugomboro rejo. Okurugirar police abashumana bakorera nkiko zabo zo bushumo mu mabara umubwire bw'ekiro ahabwe nshongeji amabara ngaragirwa kutandika kwigura sha munana ziyangwe no kukinga shayi na z'ekiro nde Evans Taremwa na Ben Muhozi.